Maruchi biya gujdaran The Art of War Sun Tzu kitaba. Dilwarak mabe mashmar jang na par mai. ये किताब 2065 साल सारी निबिश्ता करा बुद्धा लाती किताबानी असर लाती आप तक भी लाती नहीं लाती माँ भी वो योड़ी किताबानी असर सालानी साल तिसरवा ये एक मजनी किताबी मतलब पेजा वो इन्ना चूनहा ये चाइना तहा या बाजी मुल्का ये मिलिट्री अंतुका बिजनेस अंतुका या अंची वानक जहान तुका वानी नक भी आ ज़माना का कई किताब लिख कर गुत्ता वाहदा चाइना sakbas चीज़ानी मतलब निजूरियानी दीपान बुता चाइना अब तो नेशन तो का बाहर बुता ओ ईशानी तो का कैसे अमी के राजा महाराजा हाँ या ईशानी तो का गुलामी है मिश तो का सकबाज बुता ईशानी यह किताबें तो गोश्त करने के लेना आरगे वास्ता ये किताब ने बिश्ता करना बुता ये किताबें तो हर लाती चीज़ा के मंगी शीना के लोटा ये लाती सबक का मशमे तो मैं आरगे लोटा ये किताब सके कसानी किताबें शास्त्रवास्त कैसे अपेजेगी دیم طرح گزارا نے کہ کتابیں کہ سبق اچھی کے ماں سے کتنا چیاں یہ کتاب نہ کہ ناولی نہ کہ نبشتان کی کتابی اسے تو کا پورا گندے شعری وڑا کتاب نہ لکھا سینگ زانی وڑا یہ نو اگر ایچانی یک لائن یا کتابن تو کا یا اسکولان تا ہوان نہیں نک بھی اسے تو کا سینگ زان لاتے شوقی ناگوشی کہ وطی دشمنہ پجا بیار وطا پجا بیار سات جنگ تہا ہم نہ پسے یہ کتاب تہا شش مین پکا ہر چما چیزیں کے ہستے آئی قیمت بھی مستری کارے مستری قیمت و مستری وحد دومی اسے سیکتنگا پیشین کے یک چیزی کہ تو کانا گی لوٹے آئی پلیننگ آبے کان و سوب مندی آ چیزیں تو کا لمبی و سہمی سیکتنگا پیشین کے وطی کارا ٹکر دان کے تو وطی کارا شر وڑیا کود بکنے و چارو میشیں کہ وطی زندے تہا لچک دار بو بزا کی شلامگی بیار ہر چما آلت واسطہ تیار بو و پنچمی تہا گوشی کہ وحتی کہ جنگ ارادہ کنے گوڑا واپس رہو گے ارادہ ہوں مکان وطی درسیں کھانا وطی درسیں کہ اس انرجی ہم یقین جنگ سر بکندان کے واپسی اچ راما بھی ششمی جاگا کہ من سکتا گوشی کہ درساں چا حراب تری حالتانی واسطہ اترا تیار بکن چتو گند تر چی بود کن چتو حراب تر چی بود کن ای منی سکت گینا چاہیے کتابا شما بوشے شما کتاب وانتا یہ شما چاہیے چی سکتا چلا اللہ متی آیالا بوشے سلامت باتے